Kita dekat cave tubing. We are doing slow rafting. Baru keluar daripada gua tadi. Ni tengah relax. Tengah santai. Makan angin. Kita bersama abang dan kakak daripada Tanjung Pinang. Represent. Semua maju ke depan, berpesta riang santai, kita bersenang-senang. Mau pada kemana sih? Aduh, Kang Joy mau pada kemana sih? Bergoyang dangdut ya? Ya ada terus yang kayak gimana goyang? Yang lu apa sih? Oh iya gitu, ntar dong. Dangdut Jamaika. Iya kayak gimana bang, jangan Jamaika. Gimana amat? Yang jempolnya bergoyang-bergoyang begini.